apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ita, isagot mi kada kayo ti umuna pakasaritaan nga intay pinauluan iti. Sadot nga agasawa. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Neng, apay kasla kariring yung may Diana. Uwan nanang. Ay, una yan. Agalas 11 iti aldaw. Panaglulutom para iti pangaldaw ngam di kay pay namigat. Saan pa yan nanang? Takariring mikat nga rod. Agluto akpay lang. Nanang, mabisina kon. Oray siyak nanang. Mabisina kon. Makita, mabisinin dagiti anak mo. Ngam awan pay lang nalutaw. Ala, umay kayon apo. Taijay kayon balay amangan. Wan lola. Ay, nanang, sumurutak mo ten, umayak mga ala iti kanan may kanidante. Ana, Uwan ka din, nanang. Tadjay ilutok ko ma, isunto ti ilutok ka pang rabyan mi. alain tayo garudan iti balay. Nala, mangantan lakay. Naimbaglaangan, tadapay nabati nga inapoy kan si dandananang. Ay nawaw, naggana sa nabiyag bakat. Kastoy kumakanayon. Manipod ita, kanayo namon ti mapandumawat kadakwada. Tapno mairanod tamad. Isu nga ron ang napanak di maawat iti kanan talakay. Un abakat. Ala, mangantangarudan. Tani, agririn ti buksit ka. Ay, huwag gayam lakay. Nasabat mi mga ni Nana Lucia itay. Mapan kanto kano ijay balay da inton bikat. Adda kano iparamid na ijay kusina da. Manungay ka no ti swil daw. Di na may imbaga. Damagam to na inton addakan ijay lakay. Rush ka di dayto nga ipalabayo, Nana Roseng? Ay, isa ang magkidi ah. Ala, umayon tungol alaan kalpasan ti may sang aldaw, Nana. Wan balasan ko. Nagadumang agpay so tilalabaam. Ay wan, Nana. Kortina kas kada ulos dagita. In palaba ni Madam Victorina. Usaranda ka no dita transient. Kaba alam da kita nga labaan, kat nagadaw. Tulungan nakton nila kay ko, Nana. Nalabit, paawi den dayjay anapan nagpalengke. Aya, imbag kayo pa nga agasawa, tanagagat kayo nga agtrabaho. Ay wan na, Nana. Tay ko na nga rodan. Agtrabaho tay nga agtrabaho tapno guminawa ti biyag tayo. Ay, wan balasan ko, puno launay dita. Nagagat kayo, iso nga sigurado, nga agbalain anasaya at ti panagbiagyaw. Wen Nana. Jakon kasapulan ti manangdan iti kadwak dito'y laundry shop. Taadamot ni Ramil akatulungak. Ay, no kumata nagagat mat ni Diana kin ni Dante. Nasaya at kumamat ti panagbiagda. Katno awang kanumot pang gadanda, Nana. Ti kunam kide, talaga ang nagasawaan dati kinasadot. Naulupin, adawal, isimang ba, kanya. Dantay, aldawan nabartak ka. Nani, sika magayam dayta. Kunak no, asino itayan? Ikandang mo iti kwartam, daddy.
Naigatang ko iti tinapay dagiti anak ko. Dadi tarupam! Ano tata? Abi ang nanog kayo nga. Ano tarupam? Kaya't mo pa iti kugtar? Ha? Kaya't mo? Saan na tata? Saan? Aday gatag mo iti arak ngayon ma'am. Dumawat ka kanyak iti gatag mo iti tinapay para ka nagiti anak mo. Clarissa, bakit? Adan sa amit umdas ngurnong ta. Mabalintan ti manglukat iti mini grocery. Ay wan alakay. Ngam kasanuta ngay ama asikaso kat adamot tay laundry shop ta. Kit di ore mangala kapailaing iti ore may isang atandanan ta. Mabalin mo't kit di Ngam sino ngay nga tate ayaban ta. Kitaim te nagaget ken amom ama pagtalkan bakit. Aguray ka. Ni nga tadayana tawan mo't trabaho na. Nukunam nga awan trabaho na. Di isun ti ayabam. Sige lakay takasaritak to nga ron ni Diana intun bigat. Nanalo siya. Mabalin ka din nga ala kung tinabati pa'y asweldo. Ay napalpasan pa'y matitrabaho madante. Sa kunto itad tinabati asweldom. Sa nabale, tay palpas ko mo't kontratak kada kayo nana. Lababo lang mabit lang da ito. Iso nga itadyo ka din tinabati asweldo. Ay basta lapasan pa'y nga umuna ti trabaho. Sakbay nga itad ko ti sweldom. Unay kayo matlakit din ayan nana. Di kayo makawaawan. Na, tasyak pa'y katisa na makawawatan. Basta palpasan pa'y ti trabaho, dantay. Sa kunto itad ti kwartam. Nga may, no itad ko ita. Sigurado amapan ka man aginuman. Kat di kan tuman makatrabaho intun bigatan. Ay saan mo nana? Umayak to nga umay. Uray addaman bilang hangover ko? Madado mga mintisaom ngam ti trabaho. Lababo lang nga raramidam ngam aginggay ta di mo pa'y lanalpas. Ha! Sika ti makaammo dito yung laundry shop tasyak mo't iti grocery Diana. Wana, Clarissa. Kat yamanak unay at asyak tinayabam ngagbalin na katulungam. Ay katuan asino pa'y kumatag di tinulong no sana datayo matlang agkakaaruba. Amok nga awan ti panggadam iso nga si kanti inayabak. Ay, wang nga ron. Kat ulitak man ng tagyaman Sige, taisurokin ka dagiti rombang aramidam. Sige nga ron. Di kagda nagtagagutak. Kan sigo din na nagagutak, Clarissa. Anya, saan kayo pala ang anangan? Manipod agsapa? Katni, pangaldawan. Wan Lola. Awan mat ngamin makan ijay balay mi, Lola. Iso nga imay kamin aditi balayo. Anya launay ayat ti aramidin jay nayaw. Tasaan nga agluto iti kaninyaw. Awan ni Nanang Lola na pan nagtrabaho ijay ayan ni Auntie Clarissa. Ay ket nagluto pa'y kumamit ati kaninyaw. Sakbay nga na pa nagtrabaho. Ay nawaw. Ala, umay kayo, tamangan kayo. Nay, apay ngay Diana. Di mo pa'y malakinupin dagita nalabaan alupot da madamlos. Ay sana mabalin ati kasta. Or no sam dagita antap numalpasan. Uwan ka di. Aramidak no madamdama. Awan tumulap papanan na no sana malpas. Masadutak pa nga mina talaga itang agkupin. Iso madamdaman tong.
Dakala ang gayam dito'y sirok ti mangga nakaindayon dante. Ngam di mo pa'y mailutuan dagiti anak mo iti kananda. Aririin ko lang ron nana. Apay ka day. Pinakan ko dagiti anak yaw. Tawan kanu kananda diti balayaw. No kasta, enton maminsan, di yun ton idapakpakanan. No isuntumat lang ti umayo pang sersermonan kanyak. Anya? Pakanan nyo ida. Kalpasan na, umaydak ung-ung tanakasta. Ne, ay, Dantay, nasaya at nadanon ka dito'y balayaw. Nay, ada ka magayam dito'y abalayan. wan abalayan. Taim may kuman inungtan to'y sadut nga anak mo. Ah, Di pa'y makaluto iti kananda dagiti pinutot na. Idintaw ta dala ang gayam dito nga nakailad. Irresponsable nga ama. Adan saki di malaan na. ay di nakiraman ati pungtot mo abalayan. Amum sa anak akas kinidante asa daw. Nagagetak mati ko na. Ang yakman amaw no apay asadot daytoy aputot kaw. Ay, Anya matan, sumardang kayo man adwa. Dito'y kayo kit din balay may nga umay agrikyar. Makarengreng kayo. kasanungay nga sumaya at ti panagbiagda no nagpadaan da mga agasawa sa daw. Ah, abagan mat no. Inmalakin ka ni Diana asa daw. Ay sa anak asa daw. Nagagitak tupay. Jakman amo no apay asadot ni Diana. Oy, si Kadantay. Papayaban na ka ni pari kanor. Masapa ka inton bigat. Tas si kakano iti mapan mga rado iti talon na. Ay, kwatatang. Masadutang. Nagpudot. Anya. Kat iso nga raw ako nakamasapa ka. Pumarbangon ka no isaw. Tapno iti kasta. Saan ka mapudutan? Hey, matay ti bisin ti pamilyam. Tasadot ka mait. Ay, basta. Masadutak tatang. Period. Ay, awan mo dantay. Rumbeng na laang kuma nga agsalukag ka tapno guminawa ti biagyaw. Ay nawaw. Apay nga yakanayon kamot na maladaw, Diana. Alas 10 ni tagsapa. Sana bala ta trabaho mo't amin na trabaho dito Clarissa. Kasano kuma at trabahom amin, kat no ad-adda pa'y asyak ti aggargaraw ditoy. Kanayon na matan ti maladaw asumrak, madi ati kasta. Ay katrumbang lang tulungan nak no kasta nga awan nararamidem. Tamabanugak mo't no kwa. Narigat mo't ti trabaho dito laundry shop mo. No kastamat lang ti panagrasrason mo, itad kon ti sweldom itaabulan, tauray di kan sumrak intun bigat. Ha? Nakalista ti sarak mo tunggal aldaw, iso nga ikisay ko dagitaladaw mo, kastamat tan ti binalim asweldom. Jak ka sa pulan ti kaskin ka asadot, Diana. Ha? Eh kwa, Clarissa. Sika lang arod ti tinulong akon, tapno adda kumamat panggadam, ngam sadot kamat. Isa pasensyakan, ngam oray di kan sumrak intun bigat. Gumatangak man iti may 1 kilo abagas. Kentay 3-in-1, ako Pico Brown. Clarissa, balasang ka. Wan nana, mabit laeng. Ay wan gayam nana. Pasensya kayon Ngaminikat ko ni Diana iti laundry shop ko. Kasanumot ngamin kat ad-adumot ti panaginanana ngam iti oras ti panagtrabaho na. Syakmat laeng ti mapaturay nga agtrabaho iti shop. Ay, kasta ka di balasang ka. Inted kon tinabati asweldo na. Kat jakon pinagsublipay. Malugi akmat ngamin kenkwana no kasjay. Nasaysaya at laengan ang mga yabak kadagiti estudyante amayat nga ag part-time. Kitwan na balasang ka. Una yan ni Diana. Sinayang naman nun, tinaitad kinkwana pagsayaatan na kuma. Kasjay siguro ti kayat na abiyag nana. Di dakat agsalukag kuma para kadagiti anak da. Uwan nga rod talaga ang nagasawaan da asa daw. Ay nawaw. Malagip mo pa'y biyag ko.
Didamutat hagam mo. Nay, agin inom ka man na Dante. Ay, good. O na. Kastoy at tibiyag. Happy all the time. Drinking San Miguel. Naa, tanagalasan. Mangtag kayo man giti igatang ko iti pulutan minanang. Anya? Amok nga dakwartaya. Alam, mangtag kayo man giti. Maday ti agim imot. Nanang. Agtrabaho ka, tapno ada igatang mo, iti pulutan mo. Ay nawaw. Tatang, pautangan dakpay man iti sangaribo. Anya? Apay, pangusaram iti sangaribaw. Kat igatang ko ay iti kanen mi tatang. Igatang iti kanen mi tarupam. Kat no nakita ka anabartag ija istor ni Dora iti kalman. Imbis nga napan ka kumanagtrabaho. Tatang, sermonan dak ka di manen. Ala ka din, pautangan dakon. Imbag lang at daigatang ko iti pangaldawan mi. Ay saan ka nga pautangan Dante? Agruam kan. Utang kalimutan tumutlaang. Agnakam ka kumamutan. Agtrabaho ka. Tapno adda ipakan mo iti pamilyam. Nagimot kay lakit din aya. Agsalukag kagamen. Tapno adda kwartam. Agtrabaho ka. Tapno saan nga agbisen ti pamilyam. Ay, awan maitulong ko ken ka. Awan maitid cooking ka, Diana. Ni nanang mo't dakas tagim imot. Ala ka din. Sana balay ta utang mo't talalaag kada kayo. Bayadak to inton adakwartami kan ni Dante. Agruam kayo mating. Makatrabaho kayo nga agasawa, no kayat yaw. Ngamsadot kayo mga main. Di ula tultuladan da Clarissa nga agasawa. Nasa lukag da. Isuan na saya at tibiyag da. Kita aman nakabalaydan. Ada pa yan logan da. Ay nawaw. Kauan at adakwartada nanang. Gapuday ta iti kinagagat da nga agasawa. Isuada kayong agasawa. Tuladin yaw da Clarissa kin ni Ramel. Agtrabaho kayo tapno tibiyag yaw. Guminawa. Dayta kumatilaglagi pa yung agasawa, Diana. Nanang. Maasi kayo kadagiti anak yaw. Clarissa, maasi ka di kanyak. Pagsublian na ka din kas katulong mo dito yung shop mo. Pangaasin. Hay, pasensya kan Diana. Ngam adun ti tangtang danak. Agsisinublat dagdi estudyante nga umay tumultulong dito yung laundry shop ko. Ay, kasta aya. Imbag dagiti estudyante ta nagagatda. Isu nga nay nayunaklatan ti tangdanda. Nagsadot kamot ngamin. Sinayang mo ti inted ko idikin ka at trabaho. Agagagat akon, Clarissa. Ikarik, basta awatan na kumamanan dito yung shop mo. Maasi ka kumakadagiti anak ko. Ay, sorry at talaga, Diana. Mangsapol ka langan iti sabali apang gadam. Clarissa. Kat no makasapol kanton iti baro apang gadam, agsalukag kantumot kuman, Diana. Tapno saan tong agbalin akakaasi dagiti anak yu amabisinan. Ikkatam ngamin ti kinasadot mo, tapno ada mangawat kin ka iti trabaho. Ay nawaw! Well, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan nga intay pinauluan iti. Sadot nga agasawa. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagparangan dagiti dramatista tayo akas kada. Jenna Almoite, Reynaldo Quiñones, Freya Simsim, Axel Ray Almoite Diaz, Ferdinand Visaya Jr., kanto'y pagayam yo, Jovi Almoite.
Insurat ni Freya Simsim. Iti direksyon ni Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.